kikang kumaadwanan ituluom do puri Osion diti pagumut pagumbalan aratu ko apalit ko si kapay tumon puli Pangpinaydon kolisihan kadano tilong bus boy ratu Pangpinaydon kauusan bulino kumaan kinoringan Pangpinaydon kolisihan kadano tilong bus boy ratu Pangpinaydon kauusan bulino kumaan kinoringan Bulino kumaan Sonong sabon kumadati din sanan. Ato kapakatilong busom kanaw misisa pod isang sambayan. Kinarhingan ni isang kerajaan sorga kung sikaw dat kaswaban na bayno. Insan pol kanu yahay do kapagyamong maya dat kasiwatan iti. Kung sikaw nagi dat piramutan tu atibusin dati kendalanon dat ay sambayang kaswaban na bayno. Iti nagi panambarasan na imbulayan dahay nga mahadam manhak dat kagiratan lebih pendok kagulian dahay isuang ka katumbayaan ang pananudan kumadia. Tinasambayang dahay isuang ran Tuhan Yesus. Amin. Kinsan pun maboras ko dot osonong kaswabon kumadati din sanan. Pengkuron hot nipih di tenu rinu masam rasam hiti ndam di pentongkop kopi rasam di tinu nga minang kudara kiletap nga lansandet ada mengompuang ilet piramutan dati osinondot dati pengimbulayan dati kaswabon na bayno. Kemiampay amagay timpu dat manaw-panaw wala timpu dati. Tadaw kataluh na isuanggat atulan kawalud kaswabon na bayno. Kakal pod di Raja Salomo o oraitan dati. O kitoh dati iti panambarasan dat kauputan di kaswabon kanihab isuanggat iso raja-raja hopodo miso bayinah na po nga ayat kadua na hopodo monomom gisom dot apat na hopod nga ato ko po kasuangin dat panambarasan dot montok kaswabon na bayno orahyan ako dot mamagulit akuri ilahodid kaimpunan ho dias buk iso raja-raja apodo miso ayat kadua na hopodo miso duo na hopodom duo sayra na pod norongaw di Hadad dahilam Masir dat idaud na po nga nolobong na di miyampay di kokihan daw nagiit soldier iso mantad kawayo on di soldier
pinungarananda Yoab nga napatay. Kana padi dihadad kuma di Firaun, palagasa aku dat muli dahilad tadanku, hila kayananku, hila pamagunanku. Uhot na di Firaun, kumadaw. Nunuh padit aiso dahitid montok dia, dat umbal kana padi siga kadid hara ginawanud gumuli dahilad tadannu. Simbar di hadad, aiso ait akurang idho nga palogo sa ako na paggumuli kadihadad. Kumano pa nga tiada alasan ka ba dila mo. Nga siuli na matuy siyo ka. Kuino ko ngayon osadu ko piyad right ko wowoy. Tay ko gawoy, tay ko hombo. Minin hombo. Minoy pangingin tarus dat pamagunan da suway. Kui kagal do kayo tu ang talud ko piyot no rikot. Bobos na nakongay no malaya nga irih piya nga ako ni ko right ko mini karaja akon ko harot pinangin tarusan dahilo minimpanaw na to mod. Nga harohi koboros dot ilo di Facebook kot ming kata-kata kaswabo na ba no? Anda tako po. Okay. Harapon dot nakoput na dalo Facebook mining kata-kata kagugi. Haro koboros yo kayo na pait osusuh dot painsuang ga tabubut nga atalud da tarikot ka. Pingkuran ako gyari tapati isay da ko nasusuh dot painsuang tabubut. Kaman ko na pa nga ihara kulaput pailopot atalud asadu kakatarikot ka. Haro karait tomya galid di. Jadi paingkuroh da ko da purimanandot. Sayra na pod kongay ko ay hina ko sadu. Hina ko tay Sarawak, tay ko Malaya, tay ko hingga ko gumawa na ngayon dati. Korea, Australia, Morikan, hina po tay Gipun, hingga pakago, hingga ko. May dogi. Mutut-putut dito no harot gangguan. Harakaan teman nelpon nila nomor kulo. Kada ko pa panalipon da dun. Hingga isay da ko babasa asadu dun da. May da ko tayo po hingga ko. Nga haro na mantadat Korea, Australia. Iri na ko gumawa nitit. Ay kaum balutan dati. Jadi sayra ko no pod hinasadu nga hirih nandoh dat haro higinawod siuli bo. Kada borosad asadu. Hitih pia sabah to mod borosan dat tulun ko tamparuli. Paingkarajad tawaw nga ay siuli ikasari. Ade mutut-putut. Monopot humadi mutut-putut paingkuro manta ko pa pututo ko patilambusan. May ko pa pututo ilot page sumuang ko kago.
pututan ta kapulat ay nula page dusun ministry sumuang kau kagutin. Kumakibang kumaanwanan itulong doguri. Osion diri ogumbalan aratu ko akali ko sikapay kumoluli. Kompinado polisihan kadano tilong boy ratu. Kompinado ko utusan kulino kumaan hinoringan. Kumakibang kumaanwanan itulong doguri. Osion titi ogumbalan aratu ko apalit ko sikapay kumoluli. Kompinado polisihan kadano tilong boy ratu. Kompinado ko utusan kulino kumaan hinoringan. Kompinado polisihan kadano tilong boy ratu. Kompinado ko utusan kulino kumaan hinoringan. Kulino kumaan hinoringan.
Wah, pangkal di madi hapi ramutan no bayin no. Oke na dadi ge. Ayah, manja ilat mingayon-ayon ilat lain no bayin hoy. Bah, may toko oputay. Kay sayra no pohdot isadu o kayanan dati nga langadon tokod muli. Guluh na ilangadon lah. Tuit asano nga kamoyan. Langadon tokod muli de itadon. Sayra no pod langadon nga hiri nandod koipih no harohit sinding-sinding got ayit orongo dati nga ino pa iginaw dati hilo no tadon. Kau nihit haroh sinding got orongo no nga ginawoh no pohom hilo no kampung. Man ka iya deh. Sekirah dot ayit moni keda hari Sabat ino pohi lagu pembuka nga 219 o hari perhentian. Hilo toko sampagunan. Wah, kita nyanyi lagu pembuka, kita semua berdiri LPMI 219. Man ando paunyo nga ginawoh toko no pohom. Hilo no tadon, hilo no kampung. Iya di. Kau basa na iya di na ri. Kau nih na po nga ino po hi ginaw no nga hilo no. O kon pondod iri no po hi lagu pembuka mo ni kid Sabat. O kon no po ko o hari perhentian nga Sabat hari perhentian kah. Kon no po kay rihom no pangay ikaw basan no lagu pembuka hari Sabat. Jadi ino po hit kapurimanan datid siuli nga haro nagyaki. Amu na tumalibiri. No. Wah. Miagal di hari Sabat tebay no. Nga okon no ko lagu rohani no pia bagay dom pemagunan nga kaunih no pohit sinding godom pemagunan nga kasaraw takon o saraw no dati hilok kampung. Hali piad ay no kasimbahan no hit kaboboyuhan di kayo nun ino pa gulo nga kapuruan po saraw sari at ako'y tanganak kapuruan po hit kawalayan nga hara no pa isinding got orongaw no di antakan di nga ahandaman pakasari. Saraw ko na po di tanganak kom miyagal ihlod ay kampung kaunih na po lagu istimewa dot haro isa tinimungan di laid hilod kampung mo. Mogi ang pinay group. Orongaw tay ko osaraw na po hit sinding-sinding dilo nga osoro na hiri kagatan. Tuhiri nagyapaw niyan di gulo po. Ay so po kamundahin pon pikanday-kanday po radio. Mamutong to kompyoy toy ponion.
full volume. Saya gadi tumo gede kagatahan gitu. Tok full volume, bateri karita. Oh, orang ngau nendo nga, oy langadon. Handaman kasari. Jadi ihadad na pala sayrad na karikatilo Mesir ginompi di Firaun nanuan pot tanah kamu yang dat nunuhit kanununuay di tulu na Mesir nga isyo nga ay sapi suwayan man ngay onway gisombo sayra na padid karay ti hadad muli no kadi di Firaun haradi takurangot ay titahak ko dia ka kasyo ki nunuh nang kudit akuranggot nunudi akurang no kumado ho kadi Firaun ay soi ka kadi hadad nga iri ni kamu anda tulundat watuh piara sambot ay amas piara sambot ipamagunan da suway o muwatu rasambo ikayanan dati sendiri nga osono nakasari ikayanan sendiri si huli to kay haro pihat asususa nga si guli to kay kasarid itadon dati okay hinakodombokon atumbaan ako ay so kakurangan do kayo nunuta kurang do ko o kurang no po nga okon po ko daut ay pamagunan iri no right ko pangakan-ngakan tumbaan ako dot ay asima ko piyo matu pangakan-ngakan hinodokondo right ko tusin ngarong kaya kakayo ni tusin toy ko nununa po nga ay si kakurangan nga tumanud na po di hadadam muli na tosoro si uli puji Tuhan tuharo po ginaw si uli okay, jadi paingkuran na halad perkembangan nila page DM dusun ministry lo alansan dat ano di might site membuyok kilot lain di tenu may kuno porisawo oh 3 GB potit data ka jadi aku dari numan suangay irin gi kaputut may kundi o kabay di tenu nga nahi no ka membuyok tu 3 GB na pori kabagal pori gisambo aid tapot kapio nga ilo no manja-manja matul jadi main na ako foto seorang bituan ki mandat panuang kung sikaw di minan hakaram bituan montak kilo hadid page dusun ministry ki mandat panuang okay sakirad rayton tokod isuang dat katumbayaan rohani tumbayaan ako dat kadi mangimbulay itong Pinay harohi ipagilitan dati timpud dondoh dat osadu toko mantada kinorohingan it pamagunan ako nga aramay tok aram kadi mo napot nga aramay mo tiga ti pamagunan ki ngon po pasan dato kapyo nga iti na pakamon dat duso nga aramay atoy sakira na pod aaramay ti dusohom hingga di momonsay tulun da duso hingga di momonsay tulun da karaton nga irih pagid aramay matu aramay ti duso nga momonsay tulun amima nga naboros na ti di dat tumanud to kano pod kinorohinganom karatan nga ito ko pamagunan apuri mana ni materi sumono megalo haron po ramay-ramay nga ay osono ngindad haro karuhang no nga
So sangulun ko na po tay ko iso kayonan iso kampung yo kayo no harianam harianam katigat takaulun ko to apuri mana ni matid iadit iadadaan mo rumah mainon do nga oh ayo lolo ka ayo lo yalo hirih nun do songi goli-gol nga tok kiginawon mo ti tok aramay iyo di nga ay laan ta kay ribo ay laan ta kay paingkuro kay dalanon tapot kapio. Jadi tumba ano ko dat timpudan do nga ipagilitan datit makikinangaw. Puji Tuhan tu makinangaw ikon do kasari bo. Hali piadet ipintangan te ko ipaingigit ko karamayan do pamagunan nga agayo panumbayaanku dot haro kapurimanan do kayo miagal di hadad. Aramay baw ti pamagunan miagal di hadad tu ay say kekurangan dot titahak di Firaun nga pologo sa ako no paggumuli kasyo. Tiada alasan kadi dem malayo ay so nohot iwalon nun nakura tumuli. Jadi iati do isuang ke panumbayaan pananudan kumakinorohingan ay so kekurangan datid nunununuh dahiti pamagunan. Haro no po roiton no po nunu nga ano no nga haro ginawa no dot gumuli kumakinorohingan. May no po tuso ginawa no did gumuli. Tu kagulian to kono po kumakinorohingan ay so dahot tiada alasan dot ato kok gumuli. Nunu kadit kad ifiraw nom nunu po di kurang nun idoho kasyo. Ilo na day tuhot datid kumad itino po pamagunan nom nunu po ay sa pamagunan dat idya ka. Hiragon ka daw mini pagumbal di Jesus sendiri. May na siya papingkiton no itit karamayan kaharan na pamagunan man na pasorhoom yedit ay so no ami na patahakon. Takanon may siliho inot waturuti ka. Pangakan ngakan ay sit kekurangan. Sumambah ka no padahom takon ngay kuno pati pamagunan intay loho diyan kota Yerusalem. Kamuno po nga kuasa kaing kokoton ay so kekurangan. Nga ay so nohot ay panumpalid datid no kurtu gumuli toko kumakinorengan. Tiada alasan toko do tumimporon do id karamayan do pamagunan te suway ko gumuli to nakasari. Tadon no pagiad hadad dilem hilad Israel. Iati nga tadon toko nga kinorohingan. Gumuli toko no ay so nohot alasan dat gumuli. Nga ino pa'y kaswabon dit kanghab nga narayta ni datid gumuli indi lumohing kada naturian na iti di Pinay. Dondo to kana ti gumuli narikot na timpo dati gumuli kumakinorohingan. Jadi ay nunuh piahot ay kantob dati nga ano milam mangantob dati gumulik kumakinorohingan. Suway ko iya no iya isandiri mangantob bot ginawon no gumuli kumakinorohingan. Nunuh nga mantadi boko piyo dati mo. Right ko pangakan-ngakan nga mantadi dati panampakay panginginom patay ka pagyambalutan ikapurimanan no kaboboyhon mantada ngay dati irid man dati po tuso kaamo pususon dati kaamo ampay ka nagit kagulian dati kumakinorohingan nga mantadi ka piya dati mo. Man po hit
dong kagumuan da pangisa sama dem om ay benda tanudan ka pia ginawa. Iya dina haro pia dahi kantob nga kada tokono tanuda ginawa. Tuman tadi muti ka pia dati iri. Ino pohi kantob doho dat gumulik kumakina ringanam. O koni ko piyombolu tandahay di Ildopol. Ngaman tado doho. Tapat tu bagian kasindual ko pia ginawa ko nga. O koni kairi kantob ko pia gumulik kumakina ringan nga mantad dati. Miagal no pa dihadad. O tapat tagi nunuh na pangamilo hidi Raja Firaun na tahakon nga. O kon kairi kantob. Mantad da disyo da gumulik ka amo. Okay. To kom hopod pa di minit. Nga abulikan tad patangkus-tangkusan takuri lah. Isay da kauhit harohot ay pangingin tarusan na timpudan dahom. Ay patilambusan na po. Mamanaw patay ko. Pingkura nga. Maay na po daw kayo. Paburuo. Okay. Okay. Iswanggat isa raja-raja. Hopadam miso ayat kedua hopadam munom. Paingkan ngi kadawhi Yerobiam bin Nebat. Sangulunat Efraim. Mantad Zereda. Sangulun na pagaway di Salomo. Ngaran na patina daw nga Zeruah. Sangulunat janda. Isiyah kadaw nga memberontak terhadap raja. Itinoh tamadan na nakurah tu sinuma pisya di Raja Salomo. Hingga di Salomo na pa nga pinapaing kakatom Milo. Yaw nagi nga minanampon da tabusan tembok kota Daud. Tapak daw. Yerobiam sangulunit awakas. Sairan no kita di Salomo. Dat itinapatulun iti nga sanguluni aparagat to kumaraja. May na disyo paingkokoto i Yerobiam. Dat mengintong idit pakaraja ngay mantado katurunan di Yusuf. Antakan pa dim Yerobiam na po nga sinumaliwan mantad di Jerusalem. Nabi Ahia tulunda Silo. Minay rapaw di siyad hilaralan. Miyampay dat kisarundong da kain da wago. Antakan pa di nga duo na hila tulun da hila padang. Payingigit ti Ahia kain da wago. Dahiritinan daw. May na di siya hurako dat hopadam dua kinahurakan. Ayat katalo na padam miso. Isya minaboras kumadi Yerobiam. Ngoyo anuo ohopod mantaditi kinahurakan iti. Tu paingka na matiboras sa kinarahingan dat Israel. Da paintopot taman ku hurako iti kerajaan mantada ilongon di Salomo. Man ku patako kuma dat hopod da suku. Nga isa na pasuku katilambus sat montak disyo dihamba tu mantad na dihamba kud i Daud mantad na gidat Jerusalem. Kota di numan ku pilio mantad do insanan suku Israel. Okay, pahilon to ko po. Jadi ina pahit kataluh kapagulun pagyadri nga ihadad kumadua i reason kumataluh na pa nga Yerobiam. Mantadidit kumbalon-balon di Raja Salomo otoronong piningkakat di kinarahingan iti talutulun da may pagampuang nga kapasiyan di siyo. Ina pa'y katalo nga Yerobiam. Ako ni katulun da suway. Ako ni komantadot ay tok tulun mo ti masirilo kani nga ipagilitan di lo. Kamu na pa'y tampinay nga ay ina pahi papapurimon dati mantadot ay kaboboyuhon kapalidon dati dat iralan da kinarahingan nga
Isay na kailad, ikaw ang pinayan dati, boleh jadi ikaw ruhang no. Milo na gid matoy tanak no papahondom dia dat gumuli kago kumakinorohingan. Boleh jadi iha na patiham. Tampinay mi din ni kan tamo misunod hod ay to kay guli na kamah lain no matihay mi mando gumuli ko ka. Jadi ilo na pot ay papatanduli papahondom dati gumuli kumakinorohingan ay muru kori ketemu sitar tapot kapio. Piyahit ipagilitan dati. Isi soot gereja dati. Ihiri sampaping kawalay no. Isay no kailot iolo no hipinili da kinorohingan dat popoiloh dia da gumuli da kumakinorohingan. Salomo sendiri isay numan da kinorohingan onwo dat papatanduli isot na pemantadi dinga Yerobeam. Yerobeam ipinili di Salomo sendiri, pinili di siad sumilih dat pomin, kepala mandur. Ino pilih da kinorohingan. Jadi ni kot kada toko anda dat ay mandado ko pod haro malaikat tomoy popoilo dot. Okon ko iya di tampinay. Ipagilitan dati nga iya lo ino pilih da kinorohingan dat ay papapurimon dati. Jadi haro hopod man piduo dat hopodom duo nga ino pay duo nga patilombus dat ay amu kapitangkian. Nakuro kumoiso sebab di Raja Daud. Iri di kakuanda ino pay duo nga patilembusan naman tokot ay kerajaan Israel. Kumaduo na pod kakuaan nga ino pay Israel iti nga pilihan na kinorohingan. Agayo ti pamakamuan nila pilihan. Tumbayan takod ihati na pati nga pilihan na kinorohingan no pili tako kinorohingan umat sisa. Iri na da kakuaan dat ihati na patiham patilambus sa gampian da kinorohingan tu umat pilihan toko. Ilo numatila sarhon dati asado tako napalid nga umat pilihan toko matiti. Okon kay sambarang got numan ono bo napili miagalod dit sekira no pamananom tanom toko nga tok napili pinilian may kapangutos at bibit tagata nagi ikasunian di bibit nga pilion toko no alumi sa guwas ako kuro kaguguasan o itom-itom ko o purak o itom-itom pa kagyaguas nga agumupulot kading manon da utuso utus ganitan pa ihirig gamut mangintanggot o sikap po bumula ta pulot kaamo o sikap na iti napili. Jadi ihati na tit umat pilihan Tuhan nangapili ta kamatiti tampinay. Miagalilat ay kerajaan di Raja Daud kerajaan Israel ilo nakakuaan dat ilo na pot duo o kaing kokoton nga pitangkihadon ka sebab di Raja Daud memang pilihan da kinorohingan. Ayat ke-3 hapadam 3. Kakuaan pa nga isiyo minanong kiadoho sinumamba dat kumadi Asitoret Dewi orang Sidon kumakamus kinorohingan dat tulunda Moab kumad Milkon kinorohingan dat Bani Amon. Isiyo nga amu paimpasi tumanu daralan di pinatudukku miampaid papaburu dan nunuhi paintepot ta imataku nagi patilambus at tumanu da insanan ni katatapan
pengaturanku miagal di Daud tapak dau. Okon ko man tadi longon dau, ot kagulianku konuanku paimpulih la kerajaan ilo, nga popologos aku di sio dat patilambus sa asili raja antakan dat saninaru ko pasien dau. Mantad no dat hamba ku Daud, inopili ku dat ipatilambus sa tumano da insana na boros ketetapanku. Nga mantad no pa di Daud pirahit-rahit no ti hali piad ay lanto kay dahari kinapolidon ni Raja Daud. Nga o kita takay giyaham pa yung kukura dihot ay pinindalan da say rad no kaguli no katanduli i Raja Daud iralanda pa yung tapot. Nga haro nga ayat 35 nga mantad dolongon da tanak daw ngayon kumatindo onwa ila kerajaan ilo patakon ku kumadia mentok dat hopo da suku mentok na pula tanak ilo nga patahakon ku isa o suku moy dat hamba ku Daud asaru daharo katurunan di taguangan ku di Yerusalem kota di numan ku pilio mentok doho moy dat ngaran ku na po nga patilambus dahilo. Iya na po dim ay man ku onwo moy iya na po nga memerintah demanta do insana ni karahian na ginawanu asili raja mentok ke Israel. Sekira na po makinaw ko insana ni palambusan ko kumadia tuman daralan di pinatudok ko papaburu dan ni pen tepat ay mataku miampay da ay patilambus tumano da insana na katetapan borasku miagalit pinalambusku maya dat hamba ku Daud. Iho na po nga miampay dia iho nagi nga popeng kakat mentok dia iso o keluarga dit ogirot miagal na dit pinapaturi dong aku mentok di Daud. Iho nagi nga manahak katulun Israel patakon kutulun Israel kumadia. Mentakid di pansiribawan ko katurunan di Daud nga okani ko gisom sa gigisom. Ayat ke-4 na hapod. Isalomo na padim tok magihumdi si ralan na mamatay di Yerobiam. Nga Yerobiam tinumuridong miningkakat minagidu dat hilam Mesir. Kuma disisak Raja Mesir. Hila na di Mesir at isi na pa nga paingion minundorong gisambot napatay Salomo. Okay. Kaman na pa itang pinay nga ay kinaratuan na pa din kinapiduaan nila hapadam dua suku kerajaan nga minimpun mantadi Raja Salomo. Iri kadaw nga ketentuan na kinarahingan mantan no kaboboyuhon di siyo di amu minusui kaboboyuhon di tapak daw. Nah, iso opo mitanan kumadati iati molohing ataat na po'y molohing nga patut na dad ataat na dagay tanak nakuro. Intahan to kano po susuyan dit kaindalanan di Raja Salomo pihulit-hulit na kinarahingan dat tu agay siya musuy akon ko kagal dit tapak daw i Raja Daud. Memang gak iya di bagi abo. Ina pa dagay tosan ng patilambusan na dagay dati. Ina pa ibolyaw dati ay kita dati akan pia ka bolyaw to kait molahing gatulon da suway kita dati kampungan dong gulu-gulu na didiad pamusarahan ka. Nga hinggay asana nga man gaya dati patilambuso hinggay kita nud dong gulu-gulud it apatut ta iwaguhan na milet iwaguhan nga
right na pakatuman udah kinarahinganom ay say kamondo dong gulu-gulu. O girot gimati gulu-gulu ko ihati ti tempo bay no. Hari Sabat kan mati di gulu-gulum ay so no kamayon dat may pomoli. Ay so na kamondat main game hari Sabat ay so na kamono mintang got ay Facebook patay ka TikTok patay ka nun to hari Sabat kan po hari Sabat otonom patadawom ay mamuru-buru nagi iati na po bay na itang pinay pitang atong go hari Jumaat nga mokiloki ka sa hari hirinon dad oh ako ni kamanusa kinorohingan kahom nuno na punday osarod palayanan ngay botibo ka sandiri takon monantu dat ay tingay paingam kamo. Jadi hinggahi apatut dati patilambuson. Hinggahi wagu i kapi hunung dat ay ralan na kinarahinganom iri na dagay wagu da montok kot iati. Iso na po kapagalan dati nga miagala ko iti siaran na rohani ay so igyan hot siaran di laid. Jadi doon po nga wagu haro no di hari Sabat om mintong to kagyan ay siaran rohani tay kahara kabaktian tumanud agayo ho kemampuan dati ino pwede gulu hari Sabat may to kalawat to hilo ka jalan kaki momanaw gakod bayno hari Sabat tok kom samiko huramonitat nga ako ni mako may lawat ogu mo isimpangon dati ogu mo pakayaan ilo no dalot it patut tamila dati man pondaro do kausui dalot paing kukuro dat korohian da kinarahingan montok di Daud ang paing ka nagi korohian da kinarahingan montok it keturunan daw paing suang ni Raja Salomo. Jadi sayra no podid opurimanan di Salomo i Yerobiam no patinga isuot ancaman kumadisyo tok pagihuman nagidisyo ralan no mamatay. Ilo no tao sonong. Sayra dot ay kapuriman tokod harakom bolutan datid kauyu hom kopudot mo boros datid ay langadon ni heg gumuli ko dah ka man to ko baget iyo didilaid to korikot ngai to ko pada ay may sambayang nununuhot kegiatan rohani nga iati ngai dogia nga nukano to ko nagidi orohian di siyo korikot no hi Elder Edson dot moy popoingat doho dot ay karait dot bertaubat kago kung nagidi orohian di siyo patayon kung nagiday siyo Raja Salomo kapuriman Yerobiam magompo ang kerajaan di siyo paghuman nagi siyo ralan na mamatay ilo matigeta osonongoy haro korikot to hiriwalay nga intay nga o tutunan no inumbur oy katuaga raja montaban no walay teka haradi wasapi katuaga raja may lawat tumomod to mod kadim mindahu tumomod to mod mamanaw patayon nga handphone ilo nalo kababayuhan ni Raja Salomo hilo iti no mati asarod ipagilitan dati tampinay ipianday mo sitar nga ngayon do kauyo do may lawat ihoti nga ako'y kauyo ako kauyo may lawat tapot kapiyo nam iti na ti kapurimanan dati iman kapiyo to okon pondod ay ino pa'y tulod ni nga ay tutunan to ko'y pa'y mahamaha idisyo kamilaan dat isuang ka kitab nga
tok mamusaraw ta kay mo ti damoy ay, pura-pura sumakit harapon da sumakit kopyud yung pura-pura na da sumakit nga ilo na litong pinaisera ko purimanto kod harohit moy popoylo dati magangat dati gumuli kada to kono pinsalo mo tumbay anto kod iri na ralan da kinarahingan dat ay mamagaway da kago dati gumuli kumadi siya. Wah, jadi puji Tuhan tu napupusan dati let karait di Yerobiam kada to ko po kapasay karait di Salomo isio pumati kasari oray tanda ti tado suab mantadi litang pinayam kom sikaw da kinapagyampayan dati siyo umadit page Dusod Ministry dite no to ay mining karakata ilat lain dati nga puji Tuhan nakaim pupus to kay halipiad nakatangkus-tangkus dilat timpo dati nga patandulian to kan nakagud jam 5 do kasuabon da suab. Okay, mantadilo kanaw misis ato kod isang sambayang. Kinarahingan isong kerjaan sorga kung sikaw dat kasuabon iti minsan pod makaim pupus si ti panambarasan karait dat ralan kaposiyon di Raja Salomo. Tumbayan ni hay damantad dat waya kaposiyon di silo minanaha kapirot pangintalangan kumadahay dat iso ikagulian dahay apatut dat tumanduli ihay kumadia. Amu mandad dat nununo pohit tamodon suway ko isiso na daginaw dahay gumuli. May nagihay punay mantadit ay pangadada dahay kumadit tulun-tulun dat magangat dahay da gumuli nga tumbayan head ilo na dahay na suhu no da moy papapurimon magangat dahay god gumuli kumadia nga kasuabon iti purimanan dahay insan po dat ay pakyonon dahay haro kago tulun da rumikot da moy pagangat dahay minsan kumadia sakirat iyahay pagilitan dahay nasuho no nga ano ay niyahay dat kuwasa kemampuan da papaindalan dit tugas tay kapanuhuan no demandahay paburo. Paingka nagi kalidasan dahay Tuhan nga iti kadaw nga manahak ko kasimbayanan nagi isoot pawayaan montokot pelayanan imila dahay paindalanan dat itimpo-timpo diti. Tadaw dabay no kung sikaw panghakan no gisambot simbayanam at tibo sa kanalanan dahay kapagyampay kagoy haydat kasuabon da suab. Umpunan do sa dahi Tuhan tinasamayang dahay isuwa ngaran Tuhan Yesus. Amen. Bahin ako po kapirba takod kasuabon da suab. Kulino kumaat kinuringan